Ya bismillah. Ya hadi. Ay ay ay. çek از 92 برده از 92 de jibin hatım az hatım biraz çum deri merdine perettim ebu emin ama hatım çum diye arabe ki ve dükkancı asnaf hacım biraz sen o eskiyetim ve bari ve işi işi dinle dinle ben nizamı ben günde hatım kettim biraz nizamı verim malı tebeşir mi bak sokak alıydı kız dedi çum malı والله كي درو باشنا حاجة بني بناية مشهورة كلكية مشهورة تبان ما أصناف مصنف أيدي أرض مالي حتى بني عربي مش كلب بكام فارق أبا قال شو إذا كيم دبايش تميش كي دبا أنا كارم أنا اللي كل كارم بكم بقدام نا هدي أنا كارم بكم أنا از میره ساعت بیاد 10-11 هی نجم بالیتی همین کار میده کتم همین کار تیم دور داوی دا یا خیر اون نام که دیدم نه باری هم دون دخون اول نه شبه سکرات دیدم سکرات بخوادی اول انا زانم از چا بنده حتی نیوی ساعت دیا سیاه بوسه شیارم یه ویدا ایده اوک دباز را من میجاسی بیدو کنم دیسات که من کی خاص ساعت دارم دیاری خوش kiranlar. Az car ki çüm doktor deve deri vekir ha bu ne ağrıyor. Bu böbreklerim ağrıyor. Bir de kalem aku çizmiş ki bu kağıt gidam bu her. Gün dedim hayvan خودی بکرم و eylem aseri ben rabım gün şavut bandının تشکینم و ما تکتن برا هاتن علی پاشا چون خاله کی والله 24 ساعت جیران پیخستی با پایاش دیدت نه پاشا کی بس سر خانیه دا خیانی دکر یا گنده چا مشغوله بزن خودی دکرن پاییز 3-4 هفته فروت مشغوله دخلتن گنم منم دستم دونم موز bu baslı خواب نقلیه دکرن مشغوله دخوارن yani baş bu ha günde baş bu امروز زیاد میشه و حیوان گش دولت بردست داسته خوار خانی زشاوتان بخاطر حب که پلاس مانی و پلاس تو نظام جمعیت چه دکرنی بزنا خساندن ما چه دکرنی ما حب که پلاس آنی حب که میندر کی اوس سنگر و جسته واسه در شغلی هم مانی اما آوانی توربه که کارتون زمانی و شبه مانی گند کردنی از هات و سر سبه برف او خواب باریه یعنی 92 دا او دست آمد که میگو که بونه گوز موانزی لوی رفت او پلاس او میندر مانی از هات و چون علی پاشه کتن قلقی او برده ویده ملت ایک طباق دامه ایک بطانی کی دامه و همجی ویده برده یعنی هات گشتن دی لا شما ما بشین لا به حال ما به پریشانی ما kazanacağım bir barın bir 25 milyon tabii. O parat bütün hayal nikah kinga tine mizan sebebe du sebebe. Valla. Yolu bir nizam iş tine. Ya iş yok yazını karım. Ben inşaat tayyibini karım. Bu bir iş yazıtın dibinin çağı. Bu kadar hayat torbeki arvan dıkım kata çare 5 milyon 10 milyon. Çok zikiter yak birçi. Bu kadar zikiter yak birçi. Mosun tamam dedi. Ama o roji Kur'an ki makarna rojiya kustiya poşat daim biliyor mali. Yani ki bu aslan. Yarın vardı. Dere iş bir bu. Ne iş dikirin. Ona iş dikine
تشتی گفت زمان چه حتی یه بار یا 20 میلیون 40 میلیون یعنی پر بستیم 40 میلیون فرانک وی زیاده ترسی از بدم چه بگم مالی از این 10 میلیون بدم سه حبنان دبم دقیقی که حال تنه این حیاتنا gerçek hayatنا تدیان حالا ایدی هم بخمش بودم